Luyezu usuku lwenkosi liyakufica lunjani? Ulindile na? Ingakhala kade esimbonzweni lingakaphumi. Nxa ungakathetheleli izona usengozini. Ngabona ikhala finish usindiso alusekho. Soluvaliwe ngapha solukuba Israel. Ingakhala kade esikhona. Ayimeleli kuphela kwenkonzo uThixo isikhathi sakhe singachaya siyachaya impalampala ikhala. Izajuma abafundisi benamakhola abo, izajuma benamagamenti. Hey wena, izajuma abahlabeleli begqoka ama-uniform benika abantu izidlo so abantu bengamadikoni bemile emnyango bevula besithi ngenani impalampala ikhala. Ababili baba sendle behamba, omunye uzathathwa ngenxa yokulunga kwakhe, omunye uzasala ngenxa yobubi bakhe. Bese bhasini inye abanye bazathathwa abanye bayasala. Omunye uzabe driving ndeke brother. Inhliziyo yakhe i-connected to heaven, umhlophe ngenhliziyo, ingakhala impalampala ekhona le 35,000 feet uyahamba achi ebhasi ithwele abantu abangu-500. You will miss the rapture. Kulungile asigena awuripoti unopinda chet nokuthi sibizwa kwasuna kuregerero.